أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. گلی تماشوان هجا گهدار بقدر و برومت ام هاتن سر بشا 22 جه کتابا بناو نهج الانام، کتابا سیدای ملک خلیل. اف بشا داویه انشاءالله او ایشف ده بشا 22 دا کتابا نهج الانام انشاءالله تفسیر و ایزاحاوی و بقدر. مبحث آداب الصلاة افراجی بحثو قال ادب آداب لمیجج مراد که جبوتا خوده چه کری او نمیش اونیه نهیلن ببیتو قریش. خدای تعالی اوان لمیجه هانکا جبوتا چه کریه، یعنی جبو عبد خو جبو بنده خو فرض کریه هدیه که دایه اوانیه نهیلن ببیتو قریش لورا لمیجا کو لبا خدای تعالی مقبول به ای کو ناهیلن مرف پی قریش به، یعنی لمیج هم انسانا پاک و پاکش دکه جقریج ظاهری و جقریج باطنی ای معنوی. تو ارکان و شرط دوان ضبط بکه همان وقتی وی هاتو لزلی بکه. گوا کو ای بنده خدای مؤمن گوا کو تلمیش کر تو رکن و شرط لمیجه باش زفت بکه همان وقتی وی هات چوا کو وقت لمیجه هات لی عجله بکه لمیجه تأخیر نکه. جلمیجه را هنک ارکان هنک رکن و هنک شرط هنه، یعنی هنک شرط لمیجه بریک مرفته که و نوا لمیجه هر وکی دزمیجه و طهارته و پاکبونا جهر دو حدثا مزنو پچوک و هنک رکنه که دنوا لمیجه دا هنه کل لمیج بیوان نصحیحه فاسده. رکن و شرط لمیجه انسان کل لمیج بکه گر رکن و شرط لمیجه باش زبط بکه زانبه گاوا کو وقت لمیجه جهات هما لی عجله بکه، یعنی لمیجه مقبول لبا خود او لمیجه که ده اول وقت دا وره کرن وره ادا کرن او خیر و برکت اویجی پره و افضل جلمیجه که ورن تأخیر کرنه. ترابا نمیش که بقلبك کشات بترسو بهیوی ایاذ الرشات. تراب المش بکه بقلبکی کیف و بخوش بدلکی پاک و پاکش بترس و بهیوی ایاذ الرشات ای مروی کو رشتا خو بدست خستیه. یعنی چوا جلمیجی را هنک ارکان و شرط هنه رکن و شرط هنه هنک رکن و شرط معنوی جی جلمیجی را هنه. هر چی قاسا بتنبون وان لمیج بطال نابه لبل خیر و ثواباوی و او فایده و استفاده کو مرف جلمیجی بگره گوا وانا تنبه او قاسا کیمو ضعیف دبه. لورا خدای تعالی قرآن پیروزا گوتیه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. محقق لمیج او لمیجا مقبول منع انسانات که جه تمام تشت خراب و نباش منع دکه. ایجا جبو لمیجه کی که منع خودی خوب که جه خرابیه و جه نباشیه هنک شرط معنوی جی هنه. یک سیدای ناظم دبه سیدای ملک خلیل دبه گاوا که تلمیج کر بترس لمیج بکه، یعنی بترسا که دلی تدا هبه گاوا که تخافل بوی جو خشوع و خضوع ناوا لمیجه دبه که او عملی تا پوچ درکوه و بر هوا هره تخیر و ثواب جه نگری و بهیوی چوا گره ترس دلی مرف دا هبه گره هیویا مرف هبه امیدا مرف هبه که خدای تعالی و عبادت مرف مقبول بکه و مرف پیر خدان ثواب جی بکه. یعنی
ند الميجي بتني دا تمام عمل مركي مؤمن دا جرى مركي مؤمن بين الخوف والرجاء جرى او ترسا كو خدي ويبدا عذاب جي بيراهبا تشقاسا بندي خدي عبد خدي تشقاسا عملي وي كبير وكثير با يعني تشقا عملي باش كربا تشقا عملي پر كربا تشقا صالح وعابد بجي جرى او ترسا كو خدي تعالى ويبدا عذاب جرى بيرهبا وتشقا جناه عبد مزنبه وبر بجي جرى خبيهيفي نكج رحمه خدي دمكي ركن وشرط الميجي اي معنوي جرى يكجي ترسا يكجي جي هيفي بونا بالتعظيم وهيبة حضور وحياة يكجي جرى انسان كي بنده خدي قوا كتا نوى الميجي جرى تعظيم يعني خداي تعالى مزنه خداي تعالى خدي عظمته خداي تعالى لايق عبوديته برستيه هيبات او مزن ديرانا خدي كو بيرا ترس شدبه يعني تشوا خداي تعالى مزنه خدي الرحميه خدي رزقيه تمام انعام واحسان جوي صادر دبه جرى هيبات ديسا وسا خدي مزن بديركو خداي تعالى قوة وقدرة خدي لسر عذاب داين جهية حضور جرى دايما قلبي وي حاضر با واكد حضور خدي دايا لهمبر خدي سكنية وبخدي را مناجات كه وحياة بنده خدي عباد خدي قوة كتا حزوراوي جرى حياة بيراهبا يعني يا ربي تربي مني واجي عبدي تما تربي مني مزناتيا تدا كيماسيتنا ويا ربي اجي عبدك تي ذليل وحقيرم بفي زليلتي وحقيرتي هانيكاجي تمن قبول حضور اخو كريه جرى او حياجي ببنداي خدي راهبا تدبر بكد خواندنو هم دعاء يك شرط ركنكي لميجي جوان معنوي تدبر بك يعني تفكر بك بفكره دوان سوره يعني الفاتحه دا ودزمي سوره دا ودوان هيئتا دا اوان تسبيحات وذكركو تدكي تدبر بك تفكر بك هم خواندنه دا وهم دعاء دا جلك من نتيه الجرات جوي كو إذن تدايا تداخي فيوي تجلك منتكي مزنش خورا قبول بك خدت على لطفك منتك التكريه كو خدت على إذن تدايا تتهكلي ويبوي تعالى قداري ويبوي يعني او خداي تعالى بعظمتك كبرياء اخو او اي عبد اي بندئ خدي كنت اوقع ذليل وحقيري كو خداي تعالى ها او فرسان دايته تتهكلي ويدبي تبرا على قدار دبي لورا لمش مناجاتا بخداي تعالى رايه اجبرك خداي تعالى في درفتا هانيكا دايته تجلك منتا خدي لسرق وهل بقرا وقبول بك بكارو افي قالبي جوهري بداوي خدايك او تشكري اف قالبكو جوهري تتدا يعني اف بدنا طيا اف بدن جسدا طيا كو جوهر كو روحو وقلبه كو دفي بدنا هانيكادا اطفي قالبي تي كو جوهر تدا توي فالا بك يعني جماسيواش خدي بيوا تفالا بك ج تمام تشتا بداوي خدايك او تشكري اطفي قالبك خدي جوهر قرستيه كتفي بدن خو ذهن خو شعور خو تمام بسبره وي خدايك في قلبي هانيك او تشكريه يعني دنافال ميجدا پشتي كت كتي حضور خدي جماسيواش خدي بيوا علاقه خوش هر تشتي ببره حسابك خديت لوي حاضره ليمنا يا جنة لتشب آقره اي بنده خداي مؤمن قفا كد كتي نوال ميجيت كتي حضور خدي شخور حسابك كوا خداي تلور حاضره تلقارشي اللي همبر خداي قد سكني
اليمنى جنة، جنة لآلي تي راستي لتشب آقرة والملي تي تشبيجي وجهنم هي. لورا ده حديثك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي إحسان شيء أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان شيء أو كنت عبدتيا خدي پرستيا خدي بكي هر وكي خدي لوره. اگر كنت خدي نابيني محقق ربتا تدبينه. بترسى نكو قلبي غافل بكي، بترسى جو خداي خو بترسى نكو قلبي خوش خدي غافل بكي تكتي نوال ميجي تكتي حضورا خدي تبيرا تكلم دكي تمناجات بيرا دكي وتقلبي خو جربي خو غافل مكة بخو خو سزاواري قهري بكي يعني قوا كود نوال ميجي دا قلبي تغافل باش خدي تويتش اخي بخو تخدكي مستحق قهرو غضب خدي حاشا هر وكي كو عادتكي وك ليستكي عبادت بفي هواي ناين كرين وكيكو رهابو يدل شادبا لتوفيق باري شكر داربا قواكو تجلميجي فالابوي يعني تلميجا خو قدانت او صبرات دليتا بكيف وخشبه كو خداي تعالى لتوفيق باري يعني باري ناوي خداي تعالى خداي تعالى تموفق كر جادا كرنا وي عبادتي را قد قالت شبي شكر دار بي قالت تجي شكري ربي خوبكي يا ربي از بر شكر وحمد وسناش ترادكم كنت موفق كر تم يسر كر دا ادا كرنا في عبادتي هانكادا او بخوج نعمتك هري مزنه دبير دعاي دمروي بك نميجا خجي هر جماعت بك دبي كو تلميجا خو كير و تشكري خودي كير خودي تعالى تموفق كر جادا وعبادتي را دبي الميجا ده هما الميجا روت بتاني نكا دعاي دمروي اوان دعاي كوش پیغمبر هاتن الروايات كرني الدعاء الصحيح يعني التسبيحات والذكر والسنة خجي بك نميجا خجي هر جماعت بك وحتى تكاربي طاقة وقوة تدابا دائمة الميجا خجي بجماعت بك لورا تشبيهك وهات يكرني او الميجا بي تسبيحات بي ذكر بي دعاء وكوي باخچه بي بندو بي سورو بي محافظة لورا تشوا كو بندو سورو دريو قلعة وديوار باخچه مرف محافظة كن ان شاء الله او تسبيحات مرف ذكر مرف دعاء مرف دبن سبب قبولا لميجا مرف لكو دست دابو تافتر زيكانش كو پرتا لخوتو بكي 25 سيدا قول لميجا خدايم بجماعات بكي دبي كا لكر بدست مرف دكوا يعني افيا وكا دست خستنا خزينكيه كو مرف پرتال خو يك مرف تيخا 25 يعني مرف ورقه كي خو تيخا 25 ورقه افيا بكسبه بكده بخباطه بدست ناكوه هر وكي كو روجه پنجارا مرف قوا كل ميجا خوب جماعات بكه و هر يكي ب 25 جابه اف فرصتا هانيكا اف امكانا هانيكا اف درفتا هانيكا وكا كو مرف خزينكي العرده ببينه كا سيداي نازند بي كا لكرب دسته مرف تكوه يعني خزينكي بفي هواي اي براي مؤمن هاي تجيهبه تفي خزينش دسته خو نكه بأصح رواية بويا بيستحافت تشخوش دولتان نعمتك در بناخت ده حديث صحيح كوش پیغمبر هاتنا روايت کرنه لميجا كا بجماعت خيراوي بيترج الميجا بجماعت ببيستو حفت قاطا دها زيدتر خيرا بالميجا بجماعت هي تشخوش دولتان نعمتك در بناغت افتش دولتكي كون مرف زو در حال هما مرف بالدست خا حقيقة في الدولة مندية هانيكا في زنجينية هانيكا زو بزو ناكا دست يكي مادام كي بحديث صحيح وش پیغمبر هاتنا روايات كرني هر الميجا كا
بجماعات خيراوي بقاسي 27 درجة دها زيادة وروجي دبين جاردا والله يضاعف لمن يشاء وخداي تعالى كاره وياجي قات زيادة بدا بنده خوي مؤمن افتش دولتك خوش كزو مرف بدست بخينا دولة منديكا بفي هواي كالكوري هيا وكيش فردكي خو رهابو يتو جفردا دويرا مهيابتو قفاكو ت جلميجكي فرز فالا بوي حمان تخوش فرزا دوارا آماده بك حاضر بك يعني برا عبديتيا خودي برا كت عبد خداي اویا براش بیرا تدر نکوه گاوا کت فرزکی تبجی کر دل خدا د ذهن خدا خو حاضر بکه ج فرزا آل پیویته فرزا دنرا ج صبحی حتی طاو ذکر بکه جبوخو حجو عمره کس بکه گاوا کو تل جامعه والمجا خوب جماعت کر پشتی لمیجی همن جامعه ترک نکه و خطات المالا خوبی جی تلمیجا خو کر زسر شالکا خورانه به جی صبحی یعنی جی سر صبح حتی کتاف باویجه دوی اسنایی دا چار مرگی رونه و ذکر خوده بکه تفکر بکه د مزناتیا خوده دا گواک تو سابکی وکا خیر حج عمره کی تبدست خینی دگلک حدیثا دا هاتنا روایت کرنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه او کسی کل جامعه لمیجا سبب جماعت بکه پشتی لمیجه مصلاخ و ترک نکه و ذکر خوده بکه حتی که طاف باویجه طاف پچکی بلند بو و درکعت لمیجا صلاة الدحا بکه و هره پیغمبر سلام گوتیه لمیجا حج و عمره کی تام جرا هیه انشالله افجی دوله مندکیا پر مزنه خودت آلا دکه نصیب بنده خود هچی کو مگوتی بدلگوه بده اوه هر ریات امانی مده سیدای ملخلیل دبی جسر کتابه و حتی ورا افتشتی کو مشتراغو بجان و بدل گوه خو بده که ریات ریا نجات ریا خلاصی هر اوه تقت مهلتو و تأخیر نکت مهلت نده که اوان تشتی کو مشتراغو بجیبینه كلامك سليسة بجه دبط بك اوائي جورت تخارج دك اف كلامك يعني خبردانك سهلة سباحية رندة سفكة تفيا بجه دبط بك زفت بك ايكو تجورتي خلاص كي يعني تشتهلكا خلاص كي افا قوي خباش بديك خليلي كو افترزي بدا خليلي كو افترز بضاعة نبو ولي او بفرمانا اخي خوبو سيداي ملا خليل سرپي هاتنا خويا نفساندنا كتابا نهج الانامي دبيجه سيداي ملا خليل دفرادا نفسا خو بچوك دبينه خلايقي نفساندنا كتابكي نابينه دبي خليلي دبي دوستي من جمرا دبي جگهدارا را دبيجه دبي بفي شكل هانيكا تبرتالي من سرمايه كي متنبو يعني از نقابل بوم جتشيكرنا كتابكي در حق فرز العين دا ولي لكن او بفرمانا اخي خوبو بلورا برايوي امري ويكر دبيجن ملا اسماعيل كوبكي ناوكي ويدهن كتابا دا درباست با ملا اسماعيل براي سيداي ملا خليل سيرتيه جي سيدا رجات كه دبي جبو خاطري زاروك كرمانجا كتابك در حق فرز العين دا تشيكه سيدا دبي از نقال قابل بوم جي تشيكرنا كتابك را لبشتي كبراي من ملا اسماعيل امري مكر ومجي امري بجي اني خدت على جميسر كر من في كتابه هانيكا نفسان دوسي لفزي غوتن جبو زاروكان كخوبي ودن او جخر بازيان سيدا دبي مدسي حب قوتنا در حق فرز العين دا مجبو زاروكا قوت جبوكو زاروك خوبي محافظة بكن جخربازيا خربازي ليستكي كي دناوا كرمانجا دا بناوا كي دن دبين ليستكا كرا
يعني لیستکا کرا چما دهات گوتن دحب زاروک لهمبر هف رود نشتن لسر چوکا دستی خوشی داتانین سر رعنی خو بنکی سر بنکی زاروککی بسر بنکی دگرت یکی دن جغیر وان هر دو زاروکی رونشتی یک جیل پیا بسر بنی دنی دگرت زاروکی دن جیل دورا وان زاروکا دوچون دهاتن جبوک خوباویجن سر پشتاوان لوان سوار بن اف زاروکی کل پیا سر بند دستی وی دابو جرا دگوتن خربنده اوی هانه کاجی بپعینا دوچو وان زاروکی که دخواستن لوان زاروکی رونشتی سوار بن حتی قدری که بن بچونا اگر که او پعینا خل یکی خستنا وی اسیر دگرت یکی رونشتی را دکر او وید دا رونشتاندن لیبلی اگر که او نبونا یکی خوباوی تا سر پشتا زاروک کی او لی سوار دبو او دبو اسیری وی حتی که خربنده دوی لیستکا که بناوی خربازی بو که یکی زفت نکرانا او لیستک وها دوام دکر ایجا خود سیدالر مرازی بن فایده وان کتب هانکا هم مهین دین متکن و هم عرف عادت لیستک خوارن و خوارن ملتکی چوانه مرف بخیره کتب وان مرف وان تشتاجی دعالمه سیداد به دوسه لفظی گوتن جبو زاروکان مدسه لفظه جبو زاروکا گو که خوب ودن او خربازیان جبو خاطری که زاروک خوب محافظه بکن جوان لیستکی برادای لیستکی که پر فایده ندنوان لبلی وان لیستکا جی دنابی ناوی ملتی دا هبیه اوی ناوی لیدانی نهج الانام ولكن كوبي منتفع بن عوام سيدا ناوي في كتاب خداني نهج الانام يعني ريتشكا خلقي لكن هرچقا سيدا دبيج بو زاروكا مدسي لفزاغو ولكن كوبي منتفع بن عوام عوام يعني زلامو بيركو اختياري كرمانجا جي ايكو نا عالم من جي او بخوجي جفي كتابة هانكا ومنفعات ببينن جبوكو او جي منفعات ببينن بلي من في كتابة هانكا جبو زاروكا نفسان لعوام الدنجي جفي كتابة هانكا استفادة وبكن ودكن ايا وعزيز الفساد هلاك تحمد خديك على ما هداك سيداي ملا خليل ديسا دفرادا هدما نفسيت كي نفسا خو بچوك دديره و بيشيج نفسا خراد بي ايا وعزيز الفساد هلاك اي ايكتو وعزادكي و فسادو اوت اهل هلاكي جي يعني حاشا سيدا دوري جناب سيدا نكو سيدا وسانه سيدا للنفس خو وسا درنا وسا بشوك دبينه جخورا دبي تحمد خديك على ما هداك تحمد خدي بك لسر في تشتك خدت على تهدايت كر يعني بدست تخست يعني اگر خداي تعالى نالي كار تبونا خداي تعالى توفيقات تندانا تنكار بو في كتابة هانكا بنفساندنا إلهي دقلما بلطفا خوكي هچيكو ثواب ميسر بكي سيدا لفر إجا دعايات كي إلهي يعني يا إلهي يا إلهي ما يا ربي ما يا خداي ما دائما بلطفا خوب مرابكي برحمة خوب مرابكي بإحسان خوب مرابكي يا ربي تبعمل ما بمرا نكي يا ربي او دعاك بيغمبر قوتيا ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين يا ربي بقدركم مرف شافي خد دقرو فتكجي تما نسبري نفسا ما يعني سيداي ملا خليل دبي بتفيكم من في كتابة هانيكا تشيكر وقالك خير وثواب جي تشيكرنا في كتابة دا هيا ديسا سيداش خورا عملك مزن فيها نابينه يا ربي تبلطفا خو برحمة خود مرا معاملة بكي هچيكو ثواب ميسر بكي تشتيكو راست با را استقامت تدا هبا يا ربي تجمرا حسان بكي تجمرا رحت بكي تجمرا ميسر بكي منسبيري نفسا ميبد عمل اواي مواقع دكات در زلال يا ربي تما نسبيري وين نفسا ما عمل خراب بد عمل يعني او نفسك عملي خراب
gerçekten ve innen nefse le ammaretun bissu illa ma rahime rabbi. Muhakkak nefs daima emri meriftike bi kharabiye ev nefsa ku Xuda rahme lê kirbe ev nefsa mutmainne û kamile û mülhime seyda bahsa wan meratibê nefsê di berê da kiribû. Ya Rabbi time nespêrî nefsa me ku emelî xirabe ew yê me waqi dikit derzelal ew nefsa me ya emel xerab ê ku me dişiqitîne nigê me ji rêya rast dişiqitîne û li ser piştê li erdê dixe ew nefsa me ye. Çiqa ku dimînin di qeyda heyat digel me ewî ke ku eynê necat. Ya Rabbi hettanî ku em li qeyda heyatê bin heta ku em jiyan bi me re be em dewam bikin heta nefesa dawî jî ya Rabbi ti nefsa me jî ti bigerîn ji wê nefsa ku mutî be ji emrê Xwedê ra û bive sebebê eynê xelasiyê ya Rabbi ti nefsa me bigerînî nefseke wisa baş. Nebî pêşî destê xwe me rûsiya ya Rabbi ti me negerînî ji wan kesê ku destê xwe û wisa rûreş dibin di huzûra Xwedê da ya Rabbi ti me negerînî ji wana nizanin emê dî çi bêjî neşa yanî geva ku em rûsiya rûreş em herin huzûra Xwedê ka em nizanin em ê ji padîşahê padîşaha ra ji mezinê mezina ra ji Rabbul Alemîn ra ji Xwedayê xwe ra em ê çi bêjin em ê çawa bersiv bidin em ê çawa cewabayî bidin. Di yewmîl qiyame me dil şad bike di yumna Muhammed me derbazî ke. Ya Rabbi di roja qiyametê da ti me dilxweş û kêfxweş bike ya Rabbi di yumna Muhammed aleyhissalatu vesselam yani li milê pêxamber li milê wî ye rastê ti me jî derbasê cennetê bike. Ya Rabbi ti şefaeta pêxamber aleyhissalatu vesselam têxî nesîbê me û ya Rabbi ti me bidî xatirî wî ti me jî ser pira sîratê bi şeklekî xweşik me derbas bikî û emelê me jî bibe ji emelê wan kesê ku fe emma men sequlet mewazînuhu ku teraziya me ya xêra ji a gunaha girantir were ji xwe zaten tu terazîkî kefa vala têda be tune. Ya Rabbi em tev ebdê te ne em tev bendeyê te ne em qusûrê me pirin gunahê me pirin lêbelê ya Rabbi ti me bigerîn ji wan kesê ku teraziya wana xêrê wan ji gunahê wan bêtirbet me bigerîn ji wana û di alî rastê pêxamber aleyhissalatu vesselam da jî ti me derbasê cennetê bikî. Gelek hêvîkarê lîqaya te yên me bê behr û müflis nekî bendeyên. Ya Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ya xutta ya Rabbel Alemîn dibe ku xîtab ji her diyar jî em gelek hêvîkarê leqabûna te ne ku di cennetê da eger ku xîtaba wî ji Rabbul Alemîn rabe ya Rabbi ti dîtina cemala xwe ti têxî nesîbê me em gelek hêvîkarê leqabûna te ne eger ku xîtab ji pêxamber aleyhissalatu vesselam rabe jî em pir muhtacê şefaeta wî ne me bê behr û müflis nekî bendeyên bi ewa du dua da mer fehm dike ku xîtab ji Rabbul Alemîn ra ye ya Rabbi ti me bê par û tu me müflis nekî ya Rabbi em bendeyê te ne em ebdê te ne. Di hedîseka pêxamber aleyhissalatu vesselam da Resulê Xwedê gotiye ji sahabiya ra gotiye hûn zanin müflis kî ne sahabiya gotiye ya Resulallah müflis ew kesê ku mal û serweta xwenda dike. Pêxamber aleyhisselam gotiye na müflisê dîn ê ku di roja qiyametê da bi limêj bi rojî bi hec bi sedeqe bi xêr û xêrat tê lêbelê li wiya xistiye malê filan keso bi xespê jê stendiye li wiya zulmê kiriye xwediyê heq tenê heqê xwe dixwazin radibe Xwedayê Teala di roja qiyametê da ewan xêrê ku li dunyayê kiriye ew dide ê ku heqî wî xwariye ev ya ji dêvla limêja wî ra ev ya ji dêvla rojiya wî ra ev ya ji dêvla sedeqa wî ra hettanî ku ti xêrekî wî namîne îca wê çaxê hêjî ê daxwaziya heqê xwe dikin îca tiştekî ku bida wan jî namîne îca radibin gunehê wan dixin stî wî pêxamber selam dibe a müflis wanan e. Îca Seydayê Melek Xelîl dibêje ya Rabbi ti me bê behr yani bê par
و تمجوان مفلس الدين نقرني يا ربي ام بندئتنا ام عبادتنا لورا عفو عام مزناتيته يا ربي جي قهر وغضبه تجي او يا عائدته ام بينزانن او دعاك حضرت عيسى كريه يا ربي اگر كنت رحمي الوان بكي شخوت لايقي رحمي ويا ربي اگر كنت وان بدي عذاب يجي فانا عبادتنا يعني يا ربي تالعباده خجي قهرين نكي عذاب نكي افجي داخوازي وتمني ودعاء سيداي ملا خليل جمع مسلمانا توارايا مؤودا وبابي همي مؤمنان دقل اي كبومة ببيج الدعاء يا ربي تما ودي بابي ما وتمام مؤمنة ودي بابي تمام مؤمنة ودقل وان كسي كجمرة دعاء جيكرنا سيداي ملا خليل يعني دخوازك امجيرا دعاء بكن اف كسي كش سيدارا دعاء دكا سيدا جيرا دعاء كريه قوتي يا ربي تما ودي بافي ما وتمام مؤمنة ودي بافي مؤمنة واي كجمرة دعاء جيكرنا عفوكي الهي بالصدق والصفاء ببي جنتي تابعي مصطفى يا ربي تعفو بك يا الهي ما بالصدق يعني عفوكي براستي قد أسرع عذابي تدا نمينة والصفاء وبالرحمة كاكو بالتمامي تلوان بكي بالصافيتي ببي جنتي توان ببي جنتي كي تابعي مصطفى بيروي حضرت محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام يلي تماشوان هجا جهدار عزيز وأمهات داوية كتابة سيداي ملا خليل ام جلك بور بحزار جارة بمليون جارة بمليار جارة ام حمد و سنة و شكر خودت كن خدای تعالى ما موفق كر ما ميسر كر ج تفسيرا ج معنى كرنا كتابة سيداي ملا خليل كتابة نهج الأنامي يلي تماشوانان تف بمين دخير و خوشيدا امانت خودي بين